Kinong song kalau berwari boy district hapo kejilau ba Histar nong sau uba Justin Walang uba Bringson Maunai bat uba David Kurba kila keno bo rangba snong ba menta katei ke snong uba Rijet Kharrang ukhot iki de kisopot ki ding pengkyang bat ki mau jintun kani ke jing keno kalong ha ke jingwan jengki ban pensai pai ba ha ke sitare uyayong arja arpusau ba ke jingkam utei rangba snong ba ki dan tangsan nong yeng ki ba kwa thau snong thamai hi kadai ke bom dan nong rembat benrap ba ki dan kumba apsan yeng ye ha ka te snong ki ba kwa snong la ka jong kilo ongru bau rangba snong larat wat ya ki pai jong ki skim JJM na kini ki long yeng bat berngam ru ban pendu ya ni skim nolor ban pendu ru ya ki certificate snong haba kali ba ka jingdawa jong ki ban thau snong thamai kadai namar bau briu ba ki kersan umpoi sakathong ban long rangba snong kini ki saungut ki loong ba kamdon kum kata hanrei de ba Rijet uba keno ya ki ba ki penwen te kakubor hi bami hakaslong mil hak tukas ni kalong ba halor ka jingkno rong ba snong ya ka jingkno rong ba snong yang ni bang don tang kumba san riwieng ki bakwa ban yo na la ka jong ka snong hanrei kum ka jing pensai kalong ba ka e ka wa uong rong ba snong kalong tang ka jingkno lam le sudah kumba kalong mentahi ni don kumba arsan lai ku yeng ai ki bakwa ban yo na la ka jong ka snong yang marba kadai ka jingkentai urang ba snong ban sim ya senyang ya breu ka jongi ka ba jaba lada ka yap breu po snong u kentai no senyang ya breu ngira umju sim so nangi te kumju ro urat ya kipai jong ka JJM ka ba yo amta ya ka bawan amta ki breu ki jongi te ulet don bor hadu kata ta kat kum galong ba menteri rong ba du jogari India hi uang ba wai ka JJM Jal Jiban Mission haman laki panpoi haman laki triwi Henry kajinglet wan bor orang pasang pat ulang urat sendang mandi pai umro kaba tunggu yang ni hakajing kerdu kaba palat bawat ki klung kena ki thai mata ki be tong kumba kumna ro sakitrong ki ba kham ki ba chenga na ka ying kasam kajungi te kumju ro ulak berngam ya ki beri kujungi ba kidan kidai ban lek tap hi ya ke kerteng na ne phale chondur hi ya ki indok ke bayo tingba ka PM AY rural scheme kumba kalong menta hi kidon ki bri lang ni ki ba ki kumba san chpoing ke bayo e kan ka scheme PM AY tang ba haka ka jingper ngam urang pasnong pat pendu na e kan ka PM AY ka penpo yang ni syaga jing ka ba ba kumju ro te ubrngam yang ni pendu ek circuit snong ro ong ni ba unam asu ek circuit snong ya kebede ki bri jongi te kumju ro berngam ki trai jaka ke ba ki trai jaka hi ki badai pasong ki basong basa tu asnong jongi ki badai atat ki trai jaka ki bang isa mangi berngam ki trai jaka ko makalong tus ni ya kasing sejai bami kalong bai uang bai ki trai jaka pakin ra no ek jaka lejong te kum kalong ni kasi khara basong hatu kasnong no berwa chenok ngin ra ya ka jaka lejong kadang nimlong hok ka snong lejong hangno syo kan nimlong hok kata ka poi ka jing ba yang ni namar ba dada unbe no rong ba snong yang ni menta nang tin ka snong jongi te snong leng te ngak kerpat jing ba jong pi press media bar khot pa pun bu yak ni ka jing kerpat hakman jong kis em ki menteri ki jong karaj mau bu ni ka kis em nang ni ka himamiliam bagin skuba ban ai no yang ni la ka jong ka snong pat kumju ro ban ai no yang ni la ka jong ka salat ki rong ba snong ki bangi ki nyok dai ka snong ka pathmai khrang ba kane bar khot kan poi yang ni kan poi ka jing sup yak snong thau jongi ko jing kan sengi rumah senang ba uang ba em gini mari lakhot ha darbar lakhot komiti uang kimiwan gini tengi haba gi laka yang rumah senang lakhot jing darbar ben sani phai ni kam mai don ka jing phai tengi la lai komiti lakat baki barakhat isi lekran tu mai ni sani phai ya tu kam ni ngan hawa ni kren ni nempoi sana ra liang dia kata lagi yang senang sim gerai ban rang syakat darbar berpulun ba dia ngelekan darbar maka hanya kan tar ngiring kan si keren pun nasi kang ba dan ni to lagi yang siak yang tong ya panmak dan itu ya jeng bring la map jeng bring hasinong tau nei to ai suk musim nak yang ya bang habin kwa jong ka ngiring dei trasinong ki trai mulo te uang lakan yang rombak senang uang nyingin namsya nyingin nama saya bang nying mahikan hata kasmi kemut
ki pebar yang ki duhai kum ki duhai marat kum ki por mendai Islam ki song ki duhai im sop siu te kalong ki susi ki ngi ba habin kan kan ka agenda ko ke derbar berkulun kalong ba susi ki dalam tu hanin kan ba sya hari orang taruh maki yang ba yakin ki beu ngin sini marki yang ba ngin sini ki beu ki na panjat telo kata rumah hadu meni ka sungi bayakan ya hadu ngi pa ki jauh sim ro ni pa ko sim rat dari sim rat na kenduk la khorlang yi bro liang habai khorlang yi bro liang ni keren tu te mlaban ban penyusup mlaban sim rai hatu sungi milik kang ta ka sungi bar la khod biang sim ngi ni kenduk sungi bar ngi la kenduk sim te sim wang ni le na ka te ha bugut sim wang to man si wan kerin sana ki minen lai futai te jwan sim tengi nang yang kumna pe mi hakan no ka te sim lang wa tengi mi reung ngot nyu chiliang na mun sya mi kan ba ni pe ba yu tau put sang te ke nyawan jung ka bo ke senang ba kilawan ralut mar kilong kemi bat kan senang tu ngi susi wan kan hanin da ka jing di duhai tengi rong yang to kane kalong ka kasyong so ki sim rat ak dik sim ma ki simlim kin pe yang kumbula kan tu marlang lu yakine ki beliau pisia ranoi ki kan ta tengi mi pentip kan sa ki sim gima kin perkat kumno yakane ya ka kentin mo kun nama senang kasudai sa kumta kamdei ila pasiti sim nomor ba kajing dua junti kunto ti pasiti sim wang kuat kunto ngila lek ni habang ngila sim ro ki duhai bat kiting lu kusau ini ki ang bidau kunta tini kajing long bring ni sekadong ni kata ni marni ni dai bureu imdai ki mara te nang tu ni kadang penbitar ni ni keren te hadi nang ta ni habang ni keren stasi sim ila ki ang ba ki pada ki ang ba balai pila tam ta ni tam ta ki ang em ni ya ki kat kum kajing le jeng pisian marni a sim ni report yang ba ya kentat ku yang ni nasional ni kentat no ka derbar kam pat kentat ada gitu kila kentat ini kim sim mar ka jinglong kasih sisim ba bidang krong senyang bayak breu umur bidang dei no som sinam to ada kim sim su tu umur ni la sa kentat te ta kadang ni report ba sim ni report sim ni yang bagi kwa bila ka jong sinam mar long ni kwa bila ka jong put usam ka jong urang ba sinam te yang taruh ni la ya lek kwat ben sim ni stay wong kile benya penbek tengi le lek benya penbek wong le wan sinam le wan phai dalai wan phai sinam ro kwat komiti tengi le penbek yang tar ni mla mar ni om to le ong ya panma ni le panma ong to ni ong to ni nyama pra bre mde ban ong nya pra bre mar la ni pia sinam la ka jong ro ngin long ong tu hi put usam long mar siliang te henrei daya kan tar ki mesya ni kan ki ong baik ba ni nyimsya banyak pihak sinong la kajong te henrei hadin ki ong ngin rah darbar dalarah darbar te ngin kalian jong ni ki bayadon lang ketuk ne ki rang ba ki ong to ngi penbet ni bangi men darbar syu te ki ni le tang armut lawat ki le ki armut ro i keren te ki ong ba to ngi nyesuk no te nyesuk ni compromise ma ki ong ini se ong to up si singa asni nya penbet hari nang tangi lek mi susim ban pan jimut i dabo buram ya i imran ngilalek mi to ai kublai ni yang ba dan bok pila yasuk te rang ba balong kumi nang yalam jungi yang mendo ngi nyimpat yasuk ra pe kuno ngi nyesuk kunta jadi bala yasuk ni la dan san jungi to te ong pa te ngong ngi nyelek nom ta pe wong ta ajen ko siti ba pim pat yasuk bab beresok te kuat yang ni stay ta menit ka nyelek ni tayo wala dapat ye kemang tarik so te nyelek stay pa yang pa ba min sawan mi situ ya keren biang tu yang sawan mi inpek ya inwan serbe kalong na kamlong ya sinam te hari menin lai ko tarik pat i lawan i pa te iwan i pet i om banyang sawan serbe ngam desa situ kumbaga mi itu ga silong mi ni lai ko tarik ki la dom tu hi te ang ngamisa ito te ta kila lek te nento ngi wilayah lek te job te rei ni kalong ka coba ngi kalong ba
na lembaga ni media ni kepak ya Pak Imo ba ini rap lam ini dalam nono galar lagi penyo ini kum la jong pasnong ru lagi thaulat kum ni kum tai te da lembaga ni media ru mar la yang jongi ni la don jingi penbet ba bangi hi bingi lelok persya ba kum ni nam le chu situ saka sinong berit badan mentak ka la berwa tingin syong kum to kum balai ong gitu pihak rak ni jaka ni jaka ni namra tingin syong yang to kum dong syong wai ram le dan rei bana jurang sa bisa ni kum no bangin le hadin bagi ngam ade bikin dia ni dia tai dok dia lain ngut ni dok sangut ni kon ramasna hadin bagi kon ramasna mangi te itu ramasna ha jing job ni la skap no la job tu ni la skap no ha jing ai ku play jong ramasna jaga ai ku play bet iki pat ba yang ipen seriam yang lain ngut solaput panput ngut panput ding pengkiang buat mau jentur tadi ni ICT kan yang kata ni jual yang tanya ICT yang ba ni pensyai ni bikin no ya no bikin no tadi ni ya lum terbar dalam lum terbar patba saya kira uang mana pun no yang ya kita ki patba kan tadi ni susah yang habam saya ni piang ban kentat no kita alung bakentat yang ni nak senang teh tengi tak ada alung hantar kan kawan kecilnya tu tengi jika ngomdon kan no problem bangin bojok tu ni kuat orang senang jubor deh mar tak alung minta tapi habai ikut MLA kamu dah job MLA way dah rem lah kut tapi kemudian minta ketua dari tengjing parep teh bah pen pen yap ni yang ni kan hari kemudian minta lihat dan bor rem dah dari tam try ada kerukom menong bah habadon jing kun da ngi ma la dan bor tambang tip pe te le dan bor no te pun ang than le dan bor ba bi ha pe man ngir ling sang to te pun ang le dan bor de man le se yo kila pen be ni kim pen be ya ta ngi nim tip te de ngi be ya ta ka jing julor ga kila pen julor be pa ku ne ka jing bu stu po snong po ta de na du ta ba ni le ha ki kno yang ngi be le ma snong ki kno du kno be du pan pot du iyo ga du di pungkiang ba mo jin pot thì dan lain ngot sen tiba rem dai ngir sokta bi ti nom kerjaan ngir kita mana kalian ngopi di pan be la kajong snow ada kalian jungi du kunta di ra bi kunta ngin pan bi la kajong mar ba hadi adu nyimpat ya don ni ga jing suthu kai ngin pan bi la kajong ngin yen bi trem la ngi lam kum nong song wai ngin song bet nong song wai le te ba dan kam ye pan ngin hap nyap ki residential certificate ye ru nyap ni pan ni pa im thai la sei sni la kali yong la ban ha ting hap chong ta he mar la don we breu ba we support ni le pan residential ma trap ta wang la mi withdraw ngang nam ai den ka jing dan kam jing ki kun pak school tu hap withdraw na kan ba le na sto thai wang wan oi nga ba pe ni su ye re ni la ngala withdraw mar ba ngam yo ta ki jing ja rin le na tu nga o ni ro jing kun ka don ma lo to ni le bi le tu ni le जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है।
ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।